Nagkondusir ang Coast Guard District Bicol nin underwater hull inspection sa suminadsad na landing craft tank o LCT Regent 101 cargo vessel sa ibabaw na porsyon kan kadagatan na sakop kan Sitio Boracay, Barangay Luneta, Barcelona, Sorsogon kan Domingo, Enero 22. Objeto kan inspeksyon na maaraman kung nagkaigwanin pagtagas asin kung may naraot na parte sa nasabing cargo vessel, siring man na maisiyan kung may naapektaran na marine life. Katuwang sa hull inspection kan Coast Guard District Bicol ang Coast Guard Substation Matnog, Coast Guard Mobile Team Bacon, MDRRMO Barcelona, Marine Environmental Protection Group Sorsogon, SPDRRMO, asin Philippine Army Bravo Company 22nd Infantry Battalion 9th Infantry Division. Magigirumdoman, alas 3 din maaga kan Enero 19 kan suminadsad ang nasabing barko, nagikan Lazi Sikihor asin pasiringkutang Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Marielle Lorenzana.